Ebusia for ya mamu nyina mo ache emamo akwaba ahaya sompa 93.1 kasafidie so Ebraso sense some kwotwe ko breman eneme menda no pay July boso me de to so aduonu ba ko ya de besomo enensem na ba ne doso de bedi mo tintiman no ene se ensachraye bi abamra hyebedwam wa bra na wo hwe ni musa photosafo beba ho na ensem bi a efa omaisi kasam ho hyehye ho no wo de ebetu dwa emunsem wa ha ye de ebebomo Sanso so ena aye empanyufo bi nso ato abankra sa wonhwe kwan ya wo fa so ade jejeto no ya me se enhyeda eni kwan paso a emu enye dupanyipa ya okasa ye no obeto nanum to e de akere ene anopai dom kuma no mra hyebadwafo bi nso na eto nkrade ama ban sa ya mama Cecilia blada pa wonhwe na nka ne dwumedie ya wo die no wonhwe na se akonwa bota ye bei ene nyina so obenti na mpanyufo gina so a wonom esesa ensem we say na what do I need chiremu e wodom kuma no so afa biemu a wonom e kire se enema bi ekoso ye ra doctor kufu dampara GP ne hopo ya nkofo bi kobo ye no wo se etwa esefata se wonom ehwe enye ehwehwemu a esi ase kan na asante mantama se no so kro ye friend twede ene technical school ya no ewo ho no wonom so e de adesrede bi e to empanyufo anim efa won bambo ho ensem eho na buru mantam sunwa ne kropo no so ene ne mpesa so ena aba beto dwa se akwada bobo nse mfinhia nso ene bema bi okoto hye no so a enam so nti wadi aye abrante na nasa akwada no edem ensemi ni afoforo ese efata de di kana editie ene na no pay mo somfo ohene ire Mame ekuya yebuwa esia mama tnase na nopei mede manu begu ho ase wede amam na yakai se sompa 93.1 kasafidie so kumase no twafa ha se brekro na wote yenka wo buno mantam kropon sunyane mu ya sompa 98.9 sanso na buno epo ya mantam kro efra na nkranza ya sompa 90.7 wonom edidwuma wo ho de aboa kase Facebook no SOMPA TV Ghana and SOMPA 93.1 obesa hwe live on YouTube ho SOMPA TV call www.sompaonline.com and semni nyina da ya bone podi akogwo ntu kwasane mu a na wakenkan wo de e de efrot weda no so SOMPA TV and SOMPA FM Buffalo Soldier Bema 10 gram ho fefo askwani de hye kronkron wo no ena no pay or hwe atwa me for Facebook ho any YouTube asanso na systematic and kranza ni fanboy bakope wano so edidwuma papa ya obo michidom enne anope Mr Dave and so ewo MC aho a wo hwe aba ne manyina akonkan ede amaye afeyanji brane adaje na ensem ayero asante abo abene de semfo panyi wasane nyina mu kroje de amaye no yentutu ne srani abasa emfa emamo Yesha ede free eyemra hyebedwam na wonom ehwe ni mu senyankopon adomo a Eda Benada 25th of July yano eye rafoto sanfo ken for ata bepiem omra hyebedwam na omeyi yetebia ne yebobrefo yesika samo hyehye no watimi abeda ne nyina di ede akere omra hyebedwafo sede amamra no aseno no na enumu ena yerasma na Kingsford Urban wono ena ye Speaker of Parliament wode tu dwa senka sa date ya maboso 25th no ena nka wonom ehwe ne mu free walk no Jumedie kese bia no yenhyamude a wasa wone mra hyebadwafo ne bi kono eyade a eda nanim nte no wo hwe na ye raken sadet ne wontimi emfa medi sadwuma no efri ho nanso ne nyina mu no ena aba betodwa se dom dodo no wono ba no dani abedi akire wojira mra hyebadwam na wode won dwumedi ahodo ya na wotwe besibedi wo manim na eda wono manim ombedie no ede atodwa no ena wokọbọ so se sa ye raken of oriata ye hwe nanim yi se ebrada 25th July wo ba mra bedwam no ensachraye bi abaya ne nyina mu no akwakosi se eye ne yawada ye no ya 27 July ena se dwumedie no ebeba so asemi eto dwape ena empanyufo ya wonom so ewo dom kuma ni mu no wonom se ye no ane sen ena amen
Penny Right Honorable Speaker Abasmana Caseford Babin wano eneti adwam wo hase no waka asama kyerese sikasem so afo na osa akwadane no wa bra nkomodie bia entimi ankoso anasa malebo bia made a na ekwan bi so no enye ne kwan anasese de wo se etwa eno no na enumu ena ne nyina mu no penyi pa ya wono wojeje takra wo jem edema dom kuma no Yera Ahmed Ibrahim wono ena kan sansem we se nyina edi a wo kyerese de ekwoso no entwa yenti nkebe ya empanyifo enfa enchiremu emra eno ena Yera Habib wono ena ye deputy majority leader wodi enchiremu esiase eba ye sensa kire na eba ye no enye won ma na mum kra wo saka ena wonum de wonum ede abone yenkotie ne nsem ne bi on the 3rd of August, and due to that, if the budget media review is presented on the 27th, it will be too close to the 3rd of August. So combining these two issues, the joint conference of the Parliament of Ghana and the Church of Pentecost, and the closeness of the date of adjournment, which is 3rd August, the Speaker entreated on the House and the Business Committee to present the media review on 25th. It was in that regard that last week's business statement, we were all informed that the media budget statement was going to be presented on the 25th of this month. So yesterday when I raised it, the chairman of the business committee said they were in discussion. Mr. Speaker, I don't want it to be said. Mr. Speaker will come. I don't know whether you were able to get in touch with him. And I don't know whether when the Speaker gives a date for them to do the advert, in his absence, he also notified you. But in order for us not to be in collision course with him, because he gave a date, everybody is respecting that President Bufo will be coming, President Mama will be coming, President Nadu will be coming, all of us are going. Then the Speaker gave the date. Then only, SOMPA FM. it is just 4 days later, then only today for you to bring it back. That you are no more. I don't know how Speaker, when he comes back, is going to take it. So we should bear that one in mind. Abusia for the atene ke wa ye penyi pa be de akire ya wojeje takra wo jem edema dom kumano we na Yera Habib majority ni mom dom dodo no na wode ensem we se nyina etu edwane se no mo se wonom ye discussion se enkomotwetwe bi wo ho a ekoso na ebre sefata we se wonom etimi di piem wo na hyebedwam na wo me ye sikasem ho bobre no otimi de todwa no eno mo nsem na ye ekotie ye no na yada soa ejinamu wo sikasem entoto ye ho ye kasa Ghana ye ho ahia ye am ye dwane akwakoto IMF se wonom entime mra ye nsa abem sebeya yanso ye niema hodo eso yen ya ye ntimi no betimi aso ya me etimi ama ye komo adwo yen na no mo na wonom echese Ghana wonom echi atuma wasa kwan so de a na ehyehyeye bi wo ho wasa wonom ye edema yen Ghana gini nyina atum na emu baako ya wonom edema ye no eni se Ghana ye sikasem efa ye to ho gyegie no ewo se yetimi miemu ye miabia ye nkyere wo mu na aban na gyedodo na etimi aboa ama Ghana yetimi aba ye kwan so biem efa ye sikasem enyina so na enumu na ye hwe ni mu se Yera Ken of Orieta obekom na hyebedwande omei sikasem se de ne bobre na tebi etie ewo afempa mu no enam so ama director of research at the Institute of Economic Affairs IEA ya wonom medie ya omudie nyina no eyesikasem ho enhyehyeye eho afutuo ene eho fapim nyina no eda wodom abem na Dr. John Kwachi wono ene director of research edema ekwei wade ensem bi atudwa se aban no enema ahodo bi a wo ye fa ye to gyegye ho no nyame se enhyeda enkoye enfama no emu enhyeda enye den ewo se wade esisaye ba se be ya Ghana ye sikasem ye to gye ahodo no ye betimi emiemu afa kura no kwan a wonom fa so gye arefo esidi wonom sika expenditure ahodo no wose ni nyina dan so no enhyeda enkoye nti no wonom hwe na wonom entimi emiemia ne emem enfa ne ma entoto na kwam na etimi aboa ma Ghana ye ne IMF nhyehyeye no etimi akone kwan so na Yera Ken of Orieta ne nsem ode ba betudwa efa budget nsensem ne ho de wonyini ye se bibia beko e de ati IMF nhyehyeye ya omode ma ye no minister no budget no be read media no
Yet different from measures now IMF program. Because already, you agree with IMF, say basic, yes. If anything at all, the minister and say within the IMF program, which we are just so and there may be kakra. But as a will stay within the confines of IMF program, there are some criteria, performance criteria near the OBT. It won't deviate, so much. But here, when it comes to revenue, for instance, we can do better. The only IMF will agree if it's ambitious enough. Especially addressing the loopholes, various loopholes, and they are improved. Then when you come to the expenditure side, also there's room for further adjustments. Crawford can about the size of government, other recurrent government expenses near and also which we are adjusted. For the attending K Institute of Economic Affairs, IEA, one Edumekono Penny Paya, what that Shemo ano ewo Dr. John Kwache, na no di sem ena ye kwa ekwatie ye. Na ne sem ni nyina ededing ewo abra eye economic governance platform edwumedie bi ya wonom ede hyehyɛ so ni nyina no efa IMF bill no ehwo no eda wonom ede tudwa se sabe ya ye kasa de wo hwa Ghana yakwa IMF emprebe se edu enso ede na Ghana yetimi enya ede everyone na se etimi aboa yen na se edwumedie na se na doctor Kwache na no si yape ena owura no so eye panyi kwantrefo ya Peasant Farmers Association wotua no Dr. Charles Nyaba one so eden nsem kakra etu dwa no okire se aban na bra so sekua yo ho nsem wotimi ema nani ejina so ye pa na wo hwe ema eto ahodo ya ne ema ne akade a wonom ede yekua no ebetimi aboa na watete ne ema so ewo ho ede ama wonom ema wonam so ede enkura na se aman bi eye emfato ho se oman ahodo bi wo ho a kuayo ene won gina so kuayo ene wachi bremo ya ka ho ntino empuntu eba mo ntino oman no so no yebetimi anya mpuntu yetimi enye tina pabi ewo ya brabo ne ye die kwan so de a na aban ni ntwa nani hwe na one village one dam no so no wontimi enye emfa mo kuayo ewo omem hase nom. In terms of our expectation from the media, we expect to see government removing taxes on agro products, machineries, fertilizer, medications, to ensure that their prices come down. If prices come down, it will reduce cost of production for the farmers. Once cost of production reduced on the farmer side, the farmer will be able to put the commodity on the market at a lower cost for the consumer. 2, irrigation is key to agriculture development in any agro-based country. Israel developed their agriculture sector through irrigation. Libya the same thing. Brazil the same thing. China the same thing. So Ghana cannot be isolated. So we expect to see increased budget allocation for reconstruction of the defunct one village one dams and then the Polvo multi-purpose dams. In terms of inputs, we want to see the government speed up with the input credit system that is supposed to be targeting aggregators to take credit and support farmers. Once these areas are done, there will be increased food supply. And when there's increase in food supply, there are instances where you have issues with post-harvest losses. So we expect government to put in measures by creating storage facilities, supporting investors who want to take credit to establish food processing companies and then packaging companies to establish to reduce the losses that we have. I will see the a Peasant Farmers Association ya one of my mem has said no one a penny quancha for Dr. Charles Nyaba. Nedia Edono Yabo Ramo I want some from na ADC among your quonum Russia bedra phone chain and I said Dre one of Aton Cradia Quakoma penny now the Danko Kufuado say any ya ma one train so cry. One idea warrior biana one shasa swap for ya one of your honey dear one some so any and so metre a minister for sanitation water resource Mammy Cecilia Abnadapa one train a quanya and fair free na same now one agent see ya one messy and answer one cry ya water the ama bino one bot I know when you are swinging no and instead and say ya da and the betoja say I would when it chemo our Mammy Cecilia Abnadapa one casani fear
ene na aboafo ne house mienu wonom akwa wie ne sika na empanyifo kwa mo na ne ese sika suma me ne fie wo no enya asem ketwa $1 million ehye egu bag mu gu ho saa so na euros anase pounds no so no 3000 no so epodwe ho ansa na Ghana sika ne millions of Ghana cedis new one ibio na epodwe ho ne no na edom kuma no mra hyebadwafo bi wonom ehye na sika wese nyina wo ho a Ghana ya wahu ye hia ma yese bank nsem nkoye senka ma me betimi de sika akwa akogu bank ama na timi aboa ama obe ye timi asori agina ye naso biama wo sikasem eno mu na balibam boy Rashebedweni won monya for Yusuf Sulemana wone ono akasa ni nua bema ya wono so kumbugu abato mpesua so wayam Rashebedweni ewo ho Hamza Adam won monya for wonom echese wose ni mu animu ya no aban no ehwe na wotu na se akonwa na empo no ehwehwemu a esi ase fekofeko wonom etimi ede hihye so ka kompanyi se ya genokwaku enum yenkotie won sembie. He should be sacked. You think if it was under NDC, that woman will still be in office as we talk? No. It's not be a matter of Madam Cecilia Dapa resigning. Madam Cecilia Dapa should be sacked. Simple. Why? Where did she get that money? It's not just even Ghana cedis. Where did she get that money? Only the cedis is in millions. We are not able to tell how many millions or how much cedis that they took from the house. Millions of cedis, euros, pounds, whatever. The woman should be sacked. We should find out how did she get the money, and before we do, she should be sacked. This morning I read the news, and I think it's unfortunate because I am not much concerned about how she got the money, but with this position, I think she should have deemed it right that such an amount she kept at home. Because we are even calling on ordinary people to put their monies at the banks just to also help boost the economy. So if you can hold over $1 million in your house, I think it's a bit questionable. And this, I think, to me, she should do the honorable thing. Will definitely demand that the minister clears the way. And that will simply mean that she should do the ultimate thing by resigning. Otherwise, the president must compel her to resign. SOMPA FM. Abusia for the ayati wonom kai yewra ya wono ayam Rashebedweni ewo balibam boy won monya for Yusuf Sulemana ono akasa ni nua Hamza Adam won monya for ya ono so ayam Rashebedweni di ma de hye mo kumbugu abato empesua so ma Mrs. Abranda pa wodi sika kogu fienti o mo se yenje na dwuma emfa emfri ni nsem yewra mo ewo ensem foforo mo na edom kuma ya wonom ewo Rashebedwem no wonom apawa na ene de dadwa so ni nyina no ensama hudo ya wonom se disi na edikente no wonom enka wo kasabo enfa nhye wonom ye mo be ye pie se be ya o meye ye nchechire ye nyina so ene ye mpuntuo ne ye de ya ye pe no ye nsa etimi aka no basahare so na wonsam a wo ka nyina no ene se etifi domanta mo kane panyi pa ya no ogira mu se titire ni edema eye MPP amanyoko ne ye wabugri na abu eye ade a ne sembi ababe tutudwa ya na nsa pa wa bi ba bonten ene se ne ye wurakufu dampale IGP yen hwentu na sia konwa mpam no mfiri ne didie no so anase na konwa no se be ya mfimpi mienu ne aduonu na abato no ene ma nyina be koye de ama MPP amanyoko no na no ena ebeto odwa no hwehwemu ekoso wa bra National Intelligence Bureau NI before wono ma so asem ne mo ya ene ya ye kase kra na ye se panyi na abu wono akasa ne receptionist ababa wana se panyi a wono woje ahwoho edema no wona kachi anasa ne office ena afen so no wono akasa na hobo abo ni ne special aid enso yade a wonom abefa na wose wonim baabi a wonom ewontine nam so ntino wode ensentrefo nhyiamudi ahyehyɛ so a wode sa ensem no etudwa na enumu enam Rashebedwafo no wonom so asomu enam so elembele legislator mekyerɛ yewura ama kofibo a wono so kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ hwehwɛmu esi ase no wonom so Rashebedwafo timi yɛ sɛ anai before etimi ayɛ wonom ɛdeɛ so no enkosi sɛ ebetwa hɔ ɛwɔ sɛ wonom so hwɛ na wonom etum abasaye na womatimi ahune pomasibre aboa ama ensem bi etesa no etimi akɔfa wo yene ene basabasaye bi ama abato a ɛda ɔman mu ne nyinaa anim no yankɔ yɛwura Emmanuel Boa enkyɛn emra tape bia epie leak tape bia epie ye ka ho asem na saa time no nya ye kan ne se esi ahwehwɛ mu ne ehu nokra ɛwɔ mu se ye nokra se ye nokra se nsɛm a ɔmo akeka mu a
ɛyɛ kwan nkrofo bi police mpenifo kan wa ɔmo ka kwan a 2024 election ɔmbɛyɛ na sɛbi ɔmo awie mu ama MPP saa sɛbi no na ɛyade a ɛsɛ nyinaa yɛ ni kɔ ho paa na nura na yɛ papa yɛ nua peni bugri na bukasae na sɛm no kan nyinaa me yɛ hu sɛ ampa so sa meeting na ba so enti nsɛm ɔmo kae no ɛyade a ampa esi yɛ na ɛka ne sɛ ɛkyɛ sɛ alarm na yɛ raise no akɔyɛ ade a ɛsɛ ehia sɛ ɛsɛ yɛhu no kora wɔ mu nti ɛsɛ investigation a police for yɛ Ministry of Interior yɛ no ɛsɛ ɔmo yɛ ne yie ne yɛhu no kora no ne yɛhu obia ne ho wɔ mu no yɛhu diamra no ne bɛfa parliament enso ɛsɛ yɛ adwuma ne make sure sɛ ɛkwan bi a yɛfa so a saa asɛm no yɛde bɛto yie ama 2024 asomdwe aba na election yɛyɛ a center on democracy no ayɛ yie. Abusiafo de yɛte ne nkan ɛyɛ elembelem rahye bedwani wɔ nimonyamfo Emmanuel Amakofi Bua ne de ɛno no na yɛka wo sɛ anopa no siabrem kase na abusiafo wasungu a wo tie na wani etu a wo hwɛ ɛwɔ Facebook SOMPA TV Ghana ɛne SOMPA 93.1 YouTube no ɛyɛ SOMPA TV yɛka kyerɛ sɛ SOMPA 93.1 Kumasi atwa fa no Bono Kropon ne musunyane ɛyɛ SOMPA 98.9 Bono epo ɛyɛ mantamo kura yɛ friend and kranza adehia no so atofa hɔ afɔ SOMPA 90.7 ɔrekodo ɛwɔ hɔ Yeramu ewo nsefo from Asante Mantama senom na yedro na twede eye kuro ba kwa hye atwema kwa woma mansim ewo ha senom technical institution anase school bi ye no soso no ewo ho no eya ade a wonom ede adesrede asuafo no ede mampanyimfo so ho bambɔ nsem no akodi ensensem efise niema bi a ekoso no enhye da entwa ye kromafo bi abeto ede ahye wonom boys so enam so ntinde akoso wo ho no ama ede huboa na aba beto wo so mpanyimfo hwɛ na wonya dom ɛmo bambɔ ho nsɛm no entimi enyina ye ɛmfama wonom so mo no mu ye voice na omonye nyina ye tie SOMPA omni ebeko ase nanu sandi da sugni ne wa na sumo bo bi ba beje student ba ko charger head ne ka so informa to ku fo ka chene bla penye fen bansa tini ban bana icheni di nkomo no so obo chicheni didi ya time ametwe nyina na didi ja ma no koe ti sendi ya kwa so ne apon na mbai ba kokko ba ta so ko bia with serious ni ne tu ba ta so nti gente ti mi gu no so no ti fa mo ne kwache ne nsake ka ebo no kakra de ebo de ebo no nti enra ye ho no mo so mo den sekan ni tu aba enra ye ho ayen ka bi se kwa na boys ibaye ya me nkoa etuo ni sekan ni ade ya me Africa Institute ya me nkoa enra me ko shampasi mimi oba mi suro o ba wususu gate no ahoma ye ka enra ne ko so wa han se enra nwumle ya wa han na ye ti se me da me wa han na me hu se ye girls ni bi di America ego ye inside ho no enti na say ka se nyina ye wura inside obi ankon Daniel lock enti be mu ya no say twede boys no o mato ahye ye school boys no so Twede boys na to ahye ye school for boys no so we ye suafo bi ya wonom gentete ye wo Twede Technical Institute ye no atwema kwa ma mansim Asante Mantama senom na de akofa ba ye asam no pote ne de obia ehu ye ye ne nyina no kromafo no se school for mema na ye wo dan yo ya wo ekoto hye wonom so saa no na SOMPA kase asemi beto ye na so no ya anye antena ye to so ya mfe ye sanse ye dam rifemu ye tretre ye nsa ekwanimo etwensa e de frɛ assembly member me kire krokrache ya wono ewo Twede wo brekwa na wodi dwuma ewo suku mu ho abi ye ron monyamfo guest ko say e bisa no ensem no mu nkyeremu ama no so e de ma ye ne a wodi enkranhyan sembi e de ma asuafo ne say Didi kai I want so the mom say omo rest assure say omo bambo eye secure and as omo bambo no so far as say me wa ha as assembly member na me sanso eye vice principal in charge of domestic ni die omo bambo no eye me bambo me hwe ma opi emetietia omo fa ahudie so school 2 ye nananom ene ade as say no kra no ye organize community day ba said the eti ye no
ebi ade ade ne behu ye ne nti saa akwa ne se obi wo timupo bi e wa adwembo ne bi saa se bi am ba no ne nkura na be hama omba mbo so no yeso so ye makwan obi e be ti ne bia on ka school yi ho anajo e wo school ha bia no ye de be ko mbere fie ne mbra na kire se wono wo ho kwan se oba school a wabra on chade wo ha on sua de wo ha na se wo se nkura na hawrenti e no wo ba school ha ye so be mbra no so en na kasa ye de ye ni awon de ye nka se ye ba bono ye be tin so atua na be atuate ye be tin se ye de mbra na mbra no ne nadi Emrano no Eddie said the Sena a fata way a union for guests and say why assembly member a watch a dear chronimo Nabrekwana so didn't Juma a watch a dear technical institute no a moon crash sem and a year a reshimunsem and a ye co equity different one. Young Ramo a Bruno Mantem Mokroya your friend Sunyane na dumesia ehesa empotemo ho ebi eho na ababe toja ekwenya kwa bro no bumpa wone chia minimo na napoko ani siemo wono metinka ebi ananse nkra bi se bibi kwaso gidi yese papa bi wadwade egu akwada wanya mfinhia so abrantie bi ya chese ni nyina mu no wonum enti ase enti omose kwankwansa de ye de no ntina sompa ye sompa no ye kwahwe ni abebo ho ama na ye de akire ewiase eno nti wonum atwe omo microphone no omo recorders ahodo e de kogina ho wonum koye akwada bi a wanya mfinhia so yese wo kosuku papa bi etete damoto bi mu a akwada abla no sma se bo papa na no akwada ne se da bi we se de enya kwa wo dibli ka papa ne sane baba papa na enya no e na wo to ade bi se yese kan yo se da dio akwada ne timu pe se wo pa akwada ne twa ne kon so wo pe ne di na wu na se bi a opese wo bu ni tru mu guma na se bibi sa de ye nko se de akwada ne papa e di entremu e ma ye no ye nkotie bi there no say anopa ojare oni akuma na ya ne ma me bi omukọ school na there 7 boy no say wa ye late nti odi kan na baby o fi ye fi ho no o tiri ho ekọ no nti kakra wo kwa no so na yi store bi so on krama wo ho nti o fi odo nkrama no na ofa dan na chi ofa dan na chi wo no fo lane bi wo ho ntile ni mo ana odu ya na nipa ne hye da motom odu si ne dan onyambo so omonyambo ye lentel kura adu lentel akate ombebo bi no ta nipa ne hye ho na akote mpuma na chi ti o tempuma na chi o ya duru na na o se akola abra akola ne pega ne timu no na o hye ayi maso woni na odane ne ho o be to America ba fie na nipa ne huru fa mpuma no so pie na odi na chi bisika ne bia ni to ho na nka wa che no ba akola no so nyame eje no mae wantima nto fam no de America fie bi ben ho na binu me ya juma ho nti akola ne de America duru ho na o kan na nkofo no fie se omo he omo fie omo hu ni ka no be na se de na mo je tu akola ne nti omo ra se na de ne ba fie na ya de no ko hospital na adota ko ko ye no di ko be dia eteno krono kra tra ko ye won finfin kakra o duru dumosia kroma o fama tu ka na ayi top pasare dan ho top pasare dan nche ho babia semisi ya no tie mienu ntem na oye akola ne sana semye se wuro babia oye ne sana wuro bia ni ho tie mienu sese ba akoye mantem Sunyane dumesia kro ya no so ewo sunyane potemo ho no ne asemo a esi ho no ena yada ne chiredi amamo ne yesra bata ne se yema ye ni enkoye ma ne ho ne yema na ne yeda achi ye prayer ye bre nyina no eye wo no mo antinti ne ma ye nya nkwada no ma wo mankasa kwada mfie nso de wo se ye kromo de nso no yema ye ni enko wo no eho wo mo nante ne wo made yo nyina mu Abusia yenko ensemu a ye ramu ewo enkranza ene ne mpotemo na eho ena aba betodwa se eye Ghana Education Service o mugina se ye omusi ye efa eye was wonom headmistress Dr. Mrs. Shine Agata Fori hono wonom se enema ankoye afama ne nyina no ene se eye sika bia wakwajeje ye ewo sukuu mu no na acha se enhyeda entwe ye nti no eno enam so nti no GS akira se ne dwumedie no no akasa de akoko duro ni tumi ena ye yenti no wonom ade ne dwumadie e de afri ne nsem eno echi entwumuntu dwumadie ya chese no my Ghana de hye bi agye atom wa hase no mu a ne bill no akodi mrahye bedwafo nsem so obehwe amana ye mra so obi obekwa akofa sa nyambra nsem wese so no e de dwuma ne ye hwe entwe na so no wonom so asa kasa e de afa ho se ne me ekoso no de
enhyada entwe ye ne krakra mu no na se ya na mrahye bedwafo wonom ekotena se esiwi bonsanta we wonom agye atom nte no ye ba bedua ne dodo mu na timi aboa ama omeyi nso ne timi anya sika de abɔ ye ho bra na enkranza adehye wonom ensem bia wonom so esie efa wi na empanyimfo agye atom na busia yenko na yenkotie bi wa homa no so bra wa bra ye nua ba ekwia aboachewa asempetia one sompa efo ya wonom so ewo nkranza ekotwetwe enkomo a say I know my papa we do an de menjintum yenti a menjintum ni say kra ye hwe ye yutu ya wi na say omo aye san ye bedua e de aba kurodua yi mu de emu a yutu nti e de menjintum enye no ye omo ye ne sa ma fo bodam ama bodam pa nti ka omo nja wi no o say omo nya nka say omo nya kra no omo ye nyema bone bia ye nsem fata say omo nya bie kwan dia enye na we bedua wi say udua wi wo Ghana na koko yanga za kola no ye omo hu so say na wi ni de na betima ma yakoso wi ni de mo saban ka so ma mo adua wi ama wi na ba se na be mesika ba de ya wi ni se na fe kra na ya ha manfo afe na ma ya ni me ma ya beso abebredi sa de ya ya adua na omudi ne se de na fe kra na mo adom mo ene afa kra na wonom adom wono majekum ti ase ya friend sama no akwawu akwada samampo mu we eye enkranzafo adehye bi wa abromu ne enua ba ekwi aboachewa sempetia oba obosie we from head to toe ne wo fe papa anantu eto na no so so awo oye nsentre ni mapa papa toast omunyina eboa ye na semisei wonom ede kwahye so ankranza for adehye wonom etimi eto ede ema yen yenwie ensem no ewo sunwane na ebusia ehwo nsem a eba no ene se Ghana Health Service yumakuo no wonom ebunkonta ede akyere yenuanom sompafo ya wonom ewo sompa 98.9 ewo sunya ne krenya kwabro no mane na pamfo kyese COVID-19 yade no afi wese mu no cases ne makomako aduonu ensia and 26 cases na wonom etimi enyaye and am so am municipal disease control officer Yerama Zakaria Mohammed woni yenuanom sompa ka se twetwe nkomo no yenko na yenko tie sede nkontabuo no esi koye efri ni nchen ebaye ene sede ahobambo ho nsem ehyehyeye ahodo so a wotimi de eho afutuo ede ma amanfo ya bande ende ke no kwade ene nya adwene se wi ni de oma omu eye pasina ye wo ye J&J adodo afa no Johnson & Johnson Jason na ne ye one shot and I say one dose wa wi na after 3-4 months no so wo ahu kwanya say which masan wo second one afa no booster dose nti si ya no say me fan say wo Pfizer first dose a wo ba ye be wo eye J&J no as a second dose and no as besan several as a booster dose sa so na wo AstraZeneca kra na wo ba ko mienu a ye besan wo eye J&J no amana ye eye booster dose na COVID-19 we ade am fan say na enim say one for we enim say ya dan dey say be ekọ anase yentin bi egusu okonom sunya ha say so far this year yanya 26 cases as compared to last year figures no form all because it's all shiny power more COVID-19 vaccine kum ha say ya do mo dose pa na dey wo munye em say we sunya say we have a target of 114,000 people so wo mo panebi out of this figure no emu little over 72,000 na our first dose south na emu little over 52,000 so na our omo first dose nti sanko for 72,000 some come what the tosu mienu na dodo na no nipa me fan say omadwe na san akra because say bia our first one no sunsan so onya no enu kan say bia edi ya wana say bisa na say oye confused na say bia odwen ho Abusia for the tine ke wono ene panyi pa ya enyalewa eso ehweso ene nintu ase ewo sunya ne kropo no mo no wada ano Yerama Zakaria Mohammed ene ni din wani yenua ba kwanya kwabro no ma ya wodi djuma ewo sompa 98.9 sunya ne ena etwetwe sa enkomo e abusia ye kan for measure free drink e de amount ene anopa ye hu se ene ye memenda Jumedi ahodo na ena ekoso ebi ware ede agye wo mani ebi nso to pare ahodo birthday parties ene ade eyiyo no nso so ebusu se chao na jumedi ebi awudie se ya bedin to tato no ye ka cho se wa hwohwo
wadofo wajamfo ya wono meba bedwa dwumadi awudie no eye miso free drink ene wasa wutimi ede ma wono ebusia we ye fa so mu drobia ensuso mu no preservatives enti yankasa ye natural fruits no enuaba nyankopon ankasa ahyeda enam nipa so adua no ewo kwa paso no ene ahwetwe mu nso na ya chinchimu a ye de agu chance mu kama ya package na ye de ema wo ye se eya jibi na enuane no ewo mu no eye chapo meso ye wo mango flavor nko a wo ho ene ye wo mix one de de nuaba hodo na frafra no so no enso ewo ho wodum bia wankasa obedi ho adanse wani mu ngu aseda wa bra wo de miso free drink no e serve wa hwohwo ene wa dofo 5G miza no so etai echre o se wa ye adwuma watoba ha wa hoden no ewo form no eye 5G miza wontimi eni dia eye 5G miza we ye budidi bia eni ho eye enye ensaden enye alcohol enye sade misro eno ane sa woje na energy drink woje na wonomu ana ate wonu mfise guarana ewom green tea ewom no so ema hoden ye de jensen so atoso ya cha se eboa mema ne papa ene obi a waye mre ewo na hoden sem sanso so ena guarana sa grapefruit ene grapes ni nyina no ya twetwe mu nso no de aye nteme so wonu mu ato a ete wonum amotimi ate bia di bomode afra 0246 270-221 0246-270-221 Midi de ohine rema me ekya yeboa esiama yewra sante yeboa ena no pe wosan sem no edema ye asedan kwama news crew yom SOMPA 93.1 kase dem SOMPA 98.9 sunyane kase dem ene SOMPA 90.7 kranza kase edem buffalo soja bema 10 gram ono ene systematic ene anope mo na bo mi chidom ema Mr Dave wodo so epia me ewo MC aho me sorry so Ghana for pim dwumedie nana ya aboa ma waba beka yensa ene anope nti waba betena se ensam edika na editie de edise retwe srani abasa no wone mpanyimfo ebesi adwa obeto ato ahoma na watimi age adwen ede amaye nyina timi aboye nkotodwe ma sorry so nana yawo take over ede amaye yenko na yenko nkwhwe de eto aso no emra